ikintu kijanye na mariage précoce ndibaza ko mbere yo gutahura mariage précoce numva ko nosubiraho inyuma gato nkababwira ico bita mariage. Mariage mu busanzwe ni periode cabuze ni kimwe. Mariage rero précoce tugiye kuvuga ni mariage iba yabaye ku mwana w'umukobwa mu gihe atarakwiza âge de 18 ans, no kuvuga l'âge inférieur à 18 ans, iyo yose ni âge ni mariage précoce. Nasubiye hejuru kugira ngo mutahure pauvreté ingene yinjira mu bintu bishobora guterera mariage précoce. Iwacu igituma bibaho nuko umuco wacu utarabigira nk'ikizira ariko navuga. Shalom, shalom once again bakunzi ba Joyful TV. My name is Joyful Intore kuri Mike. Wadukurikirana kuri Instagram yacu ni JND Big Empire, kuri Facebook ni JND Empire, kuri YouTube ni Joyful TV Entertainment. Nkuko nubundi duhamagarira abantu gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Uyu munsi rero ariko reka manze ndamutse abantu bose bumva imvugo y'ikinyamurenge, abanyamasisi, abanyarwanda, abarundi, turamutsa n'aba diaspora, abantu batuye hanze ya Afrika ariko bazirikana ibikorwa byacu, ntaco zacu zibashikeho. Turamutsa n'abantu bari muri commune Minembwe. Ikaze muvandi turi kumwe n'umutumirwa, reka tumuhe ikaze atangire yibwira abantu mu kinyamurenge. Murakoze cyane kuduha ijambo. Nitwa Ndayishimiye Mbiyombiyo John, kaba musinzira mu nzu y'abakubana. Uko mwabyumvishe rimwe mu mazina yanje nitwa Mbiyombiyo, ni izina rya sogokuru byara papa. Nuko uhekeye kuri sokuru. Ntabwo uzi kwibwira nawe byo kuvuga ibisekuruza nka bitanu. Ibisekuruza nka no bivuga. Reka turekera pe kubizi. Urakaze cyane. Uyu mubona hano imbere za kamera zacu ni nkuko bivuze yitwa Mbiyombiyo, ni umudokteur. Ndibaza ko ico yagisize ni umudokteur. Uyumva gute abantu bakwita docteur? Numva ari bisanzwe, ni bisanzwe. Bisanzwe kuba umuntu ukurikirana amagara y'abantu. Numva ari bisanzwe muri cadre mvuze ko ari bisanzwe parce que muri cadre yuko ndibaza mwabibaje kuba wumva kuri superieur uri kindi kintu. Yamvuze mu buryo wumva nyine bon birashobora kuba bitotuma wihaya ku bandi ariko nyine kumva harimo nk'agafier kuba nyine uri docteur. Oya siko bimeze. Gusa nyine biraryoshe kumva ko uri passionné n'ubuzima bw'abantu ariko nta kindi cyane twishingikirizaho nguri docteur nguri nta kindi numva sumba ubundi wari we wese. Turi kumwe rero na Dr Mbiyombiyo, je menyere kuvuga irya Ndayishimiye ariko nta ribi. Rero turi kumwe nawe kuri kamera zacu. Nababwiye ko tuzazana abantu batandukanye kugira ngo batubwire ibintu bitandukanye mu madomene yose. Rero turi kumwe na Dr Ndayishimiye Mbiyombiyo. Twongeye kumuha ikaze kuri Joyful TV Entertainment. Nizere ngire ngo ni nabwo bwa mbere uje hano kuri televiziyo yacu. Yes, ndibaza yego nibwo bwa mbere. Ariko sibwo bwa nyuma system yego. Rero twakuzanye hano kugira ngo tugira ibintu tuganiraho. Mu muco wacu wa kinyamurenge hariho ibintu by'imico ariko kuri kote yo gushaka, mbese gushingira abantu. Hakabaho twarakuze twebwe twavutse dusanga iwacu bashingira bakoresha uburyo bwinshi bwo gushaka. Ese muri ubwo buryo hari urashaka kuba wibuka nka bungahe? Yego hari uburyo bakoresha kubariza umuhungu yo habaga hageze cange umubyeyi yifuza gushingira umwana
yaragenda akamubariza, yarangiza kumubariza akabaza iwabo w'umukobwa, maze kubaza iwabo w'umukobwa bamwemera. Hari naho babariza umwana hataragera akiri muto, bakajana ikayi yo gufata irembo, ikaba yomara imyaka 2, 3 meme n'5. Ico gihe ariko hari nka mbere ho gatoya. Yarangiza haja hagera ko bubaka bagashingira umwana mukobwa, urya mukobwa babajije akazagera hashingirwa n'umuhungu. Iyo yari inzira imwe ababyeyi wasanga cyane muri iyo nzira, ari nk'ababyeyi ba influence abana bombi kuri kote zombi, ari se w'umwana w'umukobwa na se w'umwana w'umuhungu, ari nk'abo bagize amasezerano hagati yabo. Indi nzira yakogwa mu buryo bwo gushaka yaba ari inzira yo kubombora. Ndibaza nanone hari ababombora n'ubundi ababyeyi baba babizi bagasa n'ababajije, ariko bamwe bakitwaza ko bavuga ngo ni uburyo bwo kwihuta, uburyo bwo guhina ubushobozi. Hari abo baba babajije byagera muri wa mwanya wo kuzokora mariage ugasanga bajanye umugeni bitwa ngo n'ubundi bari basanzwe babiziranyeho ko ari uwabo. N'abandi baza abahungu ageze ko agenda ashaka, agenda aja mu mihana, abaza bamurangira umugeni akagenda, ashika agasanga nk'abasaza b'umukobwa yaparvena kubakonvenka, nabo bagakonvenka mushiki wabo bikarangira bamujanye. Izo nazo ni izindi nzira, izindi twumva tutabonye cyane kwari guterura, ariko ni nkayo nayo ni nka forme yo kubombora. Nabyita koko difference ko yo kubombora no guterura. Kubomboraho hari n'igihe bavuga ngo baba bashimanye, umukobwa akaza akabona umuhungu, yego nubwo hataba habaye consentement ikwiye, ariko kubombora guteruraho byabaga ari mu gushaka no gutashaka. Umwana w'umukobwa yabikunda atabikunda akamurengeza, yagenda arira kugeza bamugejeje iwabo w'umuhungu. Nibaza nizo nzira twakunda gukoresha mu buryo gushaka. Urazizi cyane, ariko ni nkaho muzamuziga mu kiganga. Oya, si mu kiganga, ni kubera ari umuco kameme, ni culture yacu, mutegezwa kubimenya. Rero uyu munsi twashatse kuvugana ku kintu uko nari mbivuze mu muco wacu, twakeneye ngo tuvugane ku kintu ca mariage précoce, les inconvénients des mariages précoces. Sinzi mu kinyamurenge uko nabyita, ingaruka zo gushaka hataragera. Haba gushaka ndetse no gushakwa. Rero nico kintu nakeneye ko tuganiraho. Rero dukeneye ngo tugitangirire mu mizi. Ubanza utubwire ico kintu abatacumva, ubanza ukivuge par définition. Uvuge mariage précoce niki, ubanza isobanurira abantu tubone kukivugaho, abantu bamenye ico tugiye kuvugaho. Ego, murakoze cyane. Ikintu kijanye na mariage précoce, ndibaza ko mbere yo gutahura mariage précoce numva ko nosubiraho inyuma gato nkababwira ico bita mariage. Mariage mu busanzwe ni periode cabuze, ni kimwe mu mafete, mu minsi mikuru nako tubyita. Mu minsi mikuru umuntu agira ko ari 3, no kuvuga haba umunsi wo kuvuka, hari nabyo tubona bagenda bizihiza ama anniversaire, umunsi wo kuvuka, umunsi w'ubukwe, wo gushingirwa, n'umunsi wo gupfa. Ndibaza iyo minsi ko ari 3, aho bishoboka bafite uburyo barabyibuka byose. Kuvuga haba anniversaire yo kuvuka, haba ari ya mariage, haba niyo gupfa. Ni ukuvuga ni umunsi mukuru, ni umunsi umwe mu minsi mikuru mariage. Ariko iyo mariage iba hageze, ni ukuvuga hageze ryari, ni imwe mu minsi mikuru, kandi iminsi yizihizwa cyane, ikomeye cyane, niko nobyita, imara ku buzima bw'umuntu, iri très important mu buzima bw'umuntu. Iyo minsi nayo bavuga bati ku mwana w'umukobwa, bavuga ko igihe ashakwa hageze ari guhera ku myaka 18 kuzamuka. Mu myaka 18 ico gihe kuzamuka 19, 20, ico gihe aba yashatswe hageze.
iyo ni imyaka amategeko ya leta yotoriza kuba yosinyira umwana w'umukobwa ko akora mariage. Umuhungu bemera ryari ko akora mariage, bemera ryari leta murekonesa ko ageze igihe cyo gukora mariage à l'âge ya 21 ans. Ni ukuvuga ico nico gihe bemera. Ariko twe muri medicine cyane tuvuga ko mariage yemera ico medicine yemera mariage nziza, age ya mariage ni mariage umwana w'umukobwa kuri 20, umuhungu kuri 21 kuzamura. Ni ukuvuga mariage yo munsi ya 20 ku mukobwa n'ubundi nayo iremewe na leta n'amategeko ya leta yemewe, ariko kandi muri medicine harimo ibindi bintu z'amakonsekanse bikunze gushika mu gihe abatarageza iyo maturité yo gushakwa. Ni ukuvuga ko mariage rero precoce tugiye kuvuga ni mariage iba yabaye ku mwana w'umukobwa mu gihe atarakwiza âge de 18 ans. Ni ukuvuga l'âge inférieur à 18 ans iyo yose ni âge ni mariage precoce mu gihe bishitsa kubaka atarakwiza 18 ans, 17 kumanuka ukageza 15, 14, 16 et tout comme ça. N'umuhungu de même mu gihe atarakwiza iyo limite normale yiwe twavuze ko ari 21, yimariye munsi ya 20 ans nawe c'est toujours ni mariage precoce. Abo bantu babashe guhura umwe atarakwiza iyo 21 undi atarakwiza 18 iyo bayita mariage precoce. Ego rero mariage precoce ni mariage iba umuntu atarakwiza imyaka yo gushakwa canke gushaka. Mu muco wacu ndibaza ko ibyo bintu bigihari ari byinshi cyane, igikorwa cyane. Sinzi ko nawe ego ndibaza biracakogwa, si ibyo kwibaza. Cecile biracakogwa, birakogwa ari mu Minembwe, ari iwacu muri Gakondo ahantu henshi, meme no mu makade refugee dufite hano n'ibindi bigikogwa kuri kwami. Rero ico kintu kuba atari ciza kitemewe no kuvuga ngo gifite ingaruka. Ese ubundi tutaravuga ku ngaruka, ico kintu giterwa niki? Abantu bihutiraho biterwa niki kugira ngo abantu bakore mariage precoce? Mariage precoce nibaza ko amakoze yayo cyane aho biva. Premier biva kuri culture y'abantu, umuco ko bamenyereye. Ibindi nabyo bi influence ni inégalité sociale. Inégalité ni ubusumbasumbane bw'abantu. Ni ukuvuga inégalité de sexe, ni ubusumbasumbane bw'ibitsina. Umwana w'umukobwa akumva ari marginalisé muri société, umuhungu akumva ko ari uri hejuru. Nubundi byose bihurira kuri cya kintu cya culture. Ni ukuvuga culture yacu nimba ifavoriza umuhungu akaba ari wiha amanota menshi gusumba umukobwa, ikumva ko ari we mwana ufite akarusho gusumba umukobwa, nubundi biririye kuri ico kintu. Inégalité sociale mu bintu biterera umwana w'umukobwa gushakwa hataragira. Ni ukuvuga bishitse umwana w'umuhungu akamuganiriza, umuhungu je ne sais pas niyo yoba kuze, cabuze wageze mu bigero byo gushaka, akaganiriza umwana w'umukobwa kuri kwa kuntu n'ubundi société cabuze culture yacu ifavoriza umwana w'umuhungu imuha amanota menshi gusumba umukobwa. Hari igihe baganira, barangiza kuganira bikaba bikoroha kugira ngo convaincre umwana w'umukobwa, kubera kurya bayaje baza kuganira deja yisanta coupable umukobwa, yisanta ko ari inférieur ku muhungu, n'umuhungu yisanta ko ari supérieur. Biroroshe rero iyo baganiriye aramwosha, biroroha kumwosha, kumukonvenka, ugasanga ashatswe hataragera. Ego ico ni ikintu kimwe mu biterera gushakwa hataragera. Ikindi kintu ni ubukene. Ubukene gute? Mwana w'umukobwa arageze umva age adolescence, ari ukuntu umwana agenda avuka, siribaza ko tubisubiramo n'ibirebire phase ukuntu umwana avuka bikagenda bikagera kuri age ya adolescence, kuva kuri puberté hejuru umwana w'umukobwa ni 12, umuhungu ni 13 kuzamura. Iyo nayo ni indi periode y'ubuzima bw'umwana w'umuntu ageraho
agatangira guhindura comportement ku bana b'abakobwa bavuga puberté nasubiye hejuru kugira ngo mutahure pauvreté ingene yinjira mu bintu bishobora guterera mariage précoce iyo puberté umwana w'umukobwa atangira gupfundura amaberi atangira kumva arahinduka umubiri akagira cyane biba aratangira gupfundura amaberi agatangira guhinduka umubiri kumva ndetse ashaka no yifuza umugabo umuhungu de sexe opposé muri ico gihe rero ico gihe atangira kandi kwiyumva ko yakuze akumva hari ibintu ahahamiye gukora ese tuyabona nk'abandi bakobwa bakuru cabuza abamama bijya bintu bashaka gukora kumva akeneye amavuta meza akeneye amaparfait akeneye ibintu byo kwipodoa muri ico gihe iyo hageze bene uko kuntu muri iyo periode akaba wenda atari amezira abavyeyi biwe batari amezire kubimukorera hakaboneka rero undi muntu uri akote ubimwereka ko yabimukorera facilement muri ico gihe biroroshe ko ahendeka agashaka ataragera ikindi naco ni inda ndibaza n'inda z'indaro mwana w'umukobwa n'ubundi agatwara inda bishitse bakamuhenda agakora rapport sexuel ikarangira atwaye inda yamaze gutwara inda muri ico gihe birangira yemeye kuja kuri wa muhungu atari uko habaye consentement hagati yabo atari uko n'imyaka ibimwemerera kubera ingaruka za zinda avuga ati omwereka ngende kugira ngo sebe nshakwe n'uriya muhungu wayinteye cabuze se uriya mugabo ego izo ni ingaruka ni impamvu nyinshi zituma mariage précoce ihari. Ese izo mpamvu zo barizo zituma no mu bwoko bwacu byo bintu bikunda kuba ego ibyo nizo zikunze kuba ariko cyane iwacu igituma bibaho nuko umuco wacu utarabigira nk'ikizira ariko navuga ni ukuvuga ngo nimba ibyo byose ibyo navuye kuvuga inda z'indaro ubukene ibyo ni ibintu bifite ampleur ntoya cyane bifite amanota makeya cyane igifite amanota manini n'ubundi biririye ku muco kutime yacu kuba tutabifata nk'ibintu bibi kuba tudatahura ingaruka zabyo kuba tutabifata nk'icaha kuba tutabifata nk'igicibwa wabikoze ibyo biracari mu bintu bituma biba kenshi ariko iyo batwabitahura tukabifata ko ari nk'icaha tukabifata nk'amakosa tukaba twarabitahuye ubwo byagabanuka cyane.